Izoba rya nyuma abazyo aba Rotary Club ya Mbarara baragurira abantu barukurenga mu 5 ku rugo muri Nyarubungo mu gombora ya Masha mu district y'Isingiro. Okukora campaign bachikozere ngo muringo go kujaguza emyaka 38 i Rotary Club ya Mbarara yasya kandi nibagira ngo okutora na Nyarubungo bakabanza kukora okuchondoza okuronda abantu barukubi munonga mu bukwatire no buhereza. Tukakora feasibility study twashanga abantu ba Nyarubungo nebendo buhereza bw'amani omuby'amagara Nichenyereka abantu bino kwetaga kwenda amajanja abantu bine oburire kandi tubakwebaza so abarabe babasa kugira icyo bakorera abantu bitwabyo muri je yo tukore hamwe. Justin Mugabekazi orukuri rwaro erya Nyarubungo Health Center 3 yagira ngo nibashange kizubu cyango abwo kushanga ngo obuherezo bw'amani nko kuragurira misho hamwe na meino tubabwine. Gavumenti yanebasa kureto obuherezo bw'amani kushanga ngo abashaho bamisho baruho abashaho bamino baruho na nabo kushebera za kansa za prostate bakabaragurira na neme baziyane kishi basa kwera munonga abantu bamasha. Ishone twareba Nyarubungo Health Center 3 cyareka ngo abantu nibendo buhereza omubwinji kandi ahidara Health Center jaheri ino buherezo batakubasa kutunga ushanga bine kuzambarira kandi abamwe tubakubasa na transport yo kuzayo. Abantu abatunjiro buhereza hine nabechi bagamba tana peina reba hari Nyarubungo Health Center 3 eji yanyoreka ku abantu bashasha abantu abinji barwire endwara zitakushana so obuhereza omware taheri izoba abantu baganyurwamo banalisha bagavumenti yakubasa kuyaba ikasteka level ya Health Center 4 tukabasa kongera habuhereza abo kuba obuhereza obutwine tukubasa kumara abantu. Irwaro rya Nyarubungo Health Center 3 yo mwizoba niragurira abarwira barukurenga 10 kandi ahari yabo abarwira barukurenga 20 basinduka kutunga obuhereza bw'amani Mbarara Regional Referral Hospital. Abwa TV West and Adolf Ayureka.